Jauh-jauh dosa kajaman-jaman maka jinana sulibat. Saka tutsua kajaman-jaman aurita sepuina kainwa sama seimazai toa Roma Selatan imazai toa sangasan kayan imazai toa ita karam baju bitua karam. 罗马书1章1节到7节。Dia kan ati Paulo sa sekolah nakan Yesus Kristus sinan singkaulan nakan saka pilih toa uri temau cikir toa na penakarwarwa kai noa cemas aichua na penakarwarwa kai pinaka toa marka ro pakadakadang toa warung na semasa temau cikir sa ki etsusangan pakasangas pitoa tala parawasa na mencikan itu sisio aichua kai mavana patara ala kani maju aca marere ngati Yesu Kristus nuta pakatoa kina sawa-sawanan sini pualak noa tebri-bri ni tabidi nuta pakatoa na masam parawatsun wawakan maju na mawalut kamasitoa na macay sa papatsunan na nga samampitsur tuwalak no cemas au masa timadu saka papo mangwain saka papo sensenganin toa sensengan noa singkaulan ai chumaban na uri shika saruan sa kirain dia maju nakamasi toa na ala-ala nga toa shika makalangan noa ngada ni maju au timun na sepasupu mun uta maban na pinili anga to uri isusususu ta Yesu Kristus dia kan ati Paulo semantigami akan janumun di Roma sini kiliwa kenua semasa caw-cawa mapolat mabana pinili to ure masamparawa sa sinja wala sini pakizang janumun azwa na kamasitoa ta kama cemas katoa marereng ati Yesu Kristus ana pakisomali pas ding katoa sulibatan marwa toa cemas aichu kainwa cemas satu tu sinan aporoa kai mazai toa sangasana karan dia kan ati Paulo sa sekolahnakan Yesus Kristus sinan singkaulanakan saka pilih toa ure temau cikir-cikir toa na penakarwarwa akai noa cemas Roma书1章1节satu coa kajaman-jaman sini bu patarwan 福音的仆人若我们愿意真诚地宣告自己耶稣基督的仆人那么我们服事的态度便会不一样了我身边其实有不少被社会认为有地位又有权势的人他们却愿意谦卑自己做耶稣基督的仆人委身在教会的服事上不止如此他们也愿意顺服牧者谦卑服事众信徒反过来思考若我们的教会内部不够合一只是为了争权夺利或为了巩固在教会的地位而集结相信这都不是耶稣基督的心意基督徒就是一群愿意跟随耶稣基督的人就像一个学徒时时刻刻跟在师父身边仔细看师父所做的一切学习传承师父的一切功夫当我们表明愿意做耶稣基督的仆人时是否也能像保罗一样坚持传福音呢持续与进入待降节在等候基督降临的节期中
愿我们成为福音的使者，为耶稣基督的降生做最美好的见证。Sina tu cho ka zaman-zaman pinakatwa aro pakalakalan twa pakana panakarwarwa akaya sin kaulan na ya 福音的仆人。tu cho ka zaman-zaman sini pakinamnam。当我细读这一段经文，被保罗的哪些心智感动？在行动力方面，我有什么需要调整的呢？现在都超过zaman-zaman orang igaluy na kinamnam na kinanagamalu kinamnam ay kanapa sumarao ka inuli。亲爱的主耶稣，谢谢你成为我的主，也选召我成为你的仆人。无论在何时何地，我都愿意学习像保罗一样，成为福音的使者，使人因着我相信耶稣基督，领受福音，奉主耶稣基督的圣名祈求，阿们。Mali-mali tu choa kada manaman makaya tina misila-silang sumupo agilaroy tu asini pasamarao ni Paulo sa mali-mali na makaya tina masimaza takamilang to ay chua na masan singkaulan na takamati Yesu Kristo na ya na kiparang sa kamaya siya ngay mazay kyukay dijin na maraka isa susuan imazay kyukay maraka siya na kuya nui ka tina kiparang to takama sama tayaw sa takiparang to mana sini turo mana sini pakisang no kama semas sa sekaulan buku si tayaw no na matazwa manarui makaitina mamama wa ta varung ta kenumnan no ini kata kina no kata kisa ka so imaza kyokai pazangara maita ta varung sakatiche na mapolat no remasang fu in the pool no ya nakisusu sakamaya nakiparing sakamaya to ta kama semat ini katina hantai dai ini katina puchimut ini kamasan dia wazaca akina komodana ta kini varungan ta yau tu ta varunga na kuya ala ta kanangata la komda kanangata ya sa cici na kwanu katina ke poporingau tu choa jidai mau malanga nyang kapasor ka si choya sa cici lui katina kituru ni katina sumpu-sumpu to kai no semat pazangara tina kipakiama uto avarung no atakama semas ana kipasusu pena oridan ayakana demiki kita pasamarau pagpupicture atisuna tiaken sakama limadi para makanui join kana malungwa ako sinupuan lamuno na pazakata nga ikana pasamarau sakama limadi lakina na suliba tu saja kini adaban siang atusu ni chiu orina makaya tinana selawak tu amana sini papu picture sini papu mangwa nuata semat tu soa kini adaban ayakana pasamarau sakama limadi lakina na suliba tu soa kini adaban taja 平安